Faedah. Zakara ba'dus salihin khawasa hadis surat. Disebutkan oleh sebagian ulama-ulama yang saleh keistimewaan surat Alam Nasrah laka sadrak na padu-paduboh keistimewaan. Yang pertama, anna man katabaha fi ina'in min sujaj wa mahaha bima'i wirdin wa syaribaha yazulu anhul hamu wal hazan wa daikus sadari. Nyo merupakan di antara fadilat ayat-ayat Alam Nasrah. Yang pertama, saumanteng yang getulih Alam Nasrah pada bejana daripada kaca, bak bejana kaca tatulih. Kemudian tahapuskan tulisan ayat Alam Nasrah leta tulih bak bejana kaca dengan ia bungung mawa. Nyo Allah Ta'ala olian tajib leta sapusnya leta tulih tahapus ianya tajib. Ne pegadah li Allah Ta'ala penyakit hammun, penyakit hazanun, daikus sadari. Ne pegadah penyakit gundah, penyakit susah li Allah. Hamunnya susah, hazanun gundah, sempit dada, peci. Ya, nyo ne pegadah li Allah berkat tatulih Alam Nasrah pada bejana, khususnya bejana kaca, khususnya tahapuskan dengan air mawar oleh yang tajib. Fadilatnya gada penyakit susah, gundah dan sempit dada. Hana luah dada. Oh yang tajak susah dek. Nyo fadilat. Kemudian barang siapa yang menuliskan Alam Nasrah laka sadrak sampai habis dalam bejana pada bejana apa saja dan tahapuskan tulisan itu dengan air lalu kita minum. Fadilaji untuk jita menghafai, untuk bagah mufhum, anak mit bangai, tak tulis nyan tabi, anak mit aki rendah, oleh tak perno kagada haimat sagai lauleji. Jamaah yang terhormat, tuliskan Alam Nasrah pada bejana coi li wajibkan anak mit tersebut, insya Allah akan mendapat hafalannya baik, pemahamannya baik. Nyo ke anak mit yang bangai, haite mufhum wate tapega atau memang mufhum haite mukumat sagai lauleji kurang hafalan. Inilah obatnya. Nyo obat untuk kuat hafalan. Kemudian waman lazamaha, barang siapa yang dimulazamah dibaca Alam Nasrah aqabas salawatil khamsi asyara marrah, barang siapa yang dipelazim droi setiap semayang 5 wate ibaca Alam Nasrah laka sadrak asyara marrah 10 kali, hasala lahu taisiru fir rizki wa taufiq fil ibadat, hasillah baginya mudah pada rezeki dan gebi taufik oleh Allah dalam mengerjakan ibadat. Kita yang sulit pencaharian, sulit kehidupan, yang tajak susah, usrun, sulit dalam rezeki. Nyo amalkan ayat Alam Nasrah 10 ke setiap leuh semayang 5 wate. Nabi oleh Allah mudah dalam kehidupan, mudah dalam kehidupan, mudah dalam rezeki. Hana sulit lagi Rasul ni mekat barang Khadijah nang Krosyam banta buka urung blau abi hejungku. Be hanjan mugrib hanabi urung mengkangkut payah buh ngku. Kayaknya di urang lain polimeng kabeh ngku tapi tanyo kejir ngku hai blau bak tanyo. Nyo lazimkanlah selalu membaca 10 kali Alam Nasrah laka sadrak dan Nabi taufik.
tapubut ibadat ke Allah. Kebi taufik dalam mengerjakan ibadat. Mana taufik? Nabi kekuatan tubuh oleh Allah untuk ibadat kepada Allah. Baik tubuh sagai raya, tapi hai ibadat ke Allah. Nyan hana taufik. Jadi berkat alam nasrah, hinau hanya dua fungsi netulih, hanya memudahkan dalam mencari rezeki dan taufik dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.